Ka'banın aldına gelip ilaytelerim ya Allah. Apamın yüreği de senin kolunda. Eğer apama seni düşündük vermesek, çoğak acı da düşündük beri albaydı. Maksat acı da düşündük beri albaydı. Sen apamın yüreği senin kolunda. Ya Allah, eğer ben uşunca ben özüm namaz okuğanım benim. Uşunca beyişke girgen ben apam tozokla girip etsem ben kayıp yaşayıp. Anda ben de kayakta beyişte rahat mende. De uşun bilap dua kılat dedim. Allah Teala yüreği apamın yüreği Allah'ın kolundaki bıltırındaki. Apam da Allah kavulun uşu yerine alt geldiler. Bu men aytayın degende bu Ka'ba kabul bolup turgan deb. Eğer niyetingizler түз bolup turgan bolsa, umra kılgan adam hiç kaçan korduk көрбөй tap bolat. Hiç kaçan maksat acı aytат. Kандай жашт менен устараны кыргандай, Allah Teala ушундай жакырчылыкты кырат, күнөөлөрдү ушундай кырат деп. Ошон үчүн акыркы убактыбызды туура колдоноп, убактыбызды туура колдоноп, шайтан бизди алдап койбосун, өмүр бизди алдап койбосун. Бардыгына дуа кылайык, падышабыз адилеттүү болсун. Allah Teala биздин мамлекетибизге кол салабыз деген башка жанагылардын бардыгын, ошолордон мусулман, Allah Teala ошолордун да жүрөгүн оңдосун. Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда ушундай мухаббат кылып койсун я Allah. Эгер ошондой диндин душмандары түшүнбөй турган болсо, биз ошолорду Allah Teala'га тапшырдык. Allah Teala өзү таразаласын, Allah Teala өзү жазаласын. Allah Teala биздин элибиздин жүрөгүнө тынчтык берсин. Жаман көздөн, жаман сөздөн башкалардын көрө албастыгынан, ичи тарылыгынан Allah сактасын. Allah Teala карыялар үйүнө балдарын таштап, карыялар үйүнө ата-энесин таштап койгон балдардан Allah сактасын. Жетимдер үйүнө балдарын таштап койгондон Allah сактасын. Адилетсиз падыша келип бардык мамлекеттин эгемендүүлүгүн жок кылып койгондон Allah бизди сактасын. Биздин жаштарыбыз башка жакта ээрчибей. Жакында айтат бардак. Көп адамдар баптист болуп кеттирей. Мусулмандар силер бизге жардам бербесеңер, биз баптист болуп кетебиз деди. Bizde kança Müslüman kırgızlar baptist bolup ketти. Kança bizde Müslümanlar başka dinge ötüp ketти. Oşolordan biz Allah'tan ilap dua kılayıp. Erteң Allah'ın aldına barganda sizler umraga barıp nege alıyorlar üçün kaygırgan joksuңар. Peygamberimiz aytsa alar da men ümmötüm ele o. Alarga sizler ketkizseler alar dinden kaytıp baptist bolup kayda Müslüman bolup ele o. Dese biz Peygamberimizin aldına kaytıp öp berебиз apalar. Oşun üçün ilap dua kılayıp. Apalardın duaları kabul bolup, enelerin duaları kabul bolup, sizde enelerdi bekem bolsa Kuday buyursa Kırgızstan'dan olur.